abasenga musengere MAA23 kuko kugeza uyu munsi ndetse n'isaha n'uyu munota iragiraniwe n'ibitero bya FARDC yakajije umurego ishaka kwisubiza imwe mu bice bya MAA23 cyane cyane umujyi wa Bukavu ndetse na Masisi byose muri rusange. Ni amagambo n'ubundi MAA23 nyuma y'ibitero nabyo byishe abatari bake, byishe benshi, uraza kumvamo ukumva gahinda karakwishe muri za Masisi ndetse na Minembwe. Ariko nanone MAA23 nk'uko nabikubwiye igize icyo ibivugaho, ariko nanone ni ijambo ry'umujinya, ni ijambo ry'intare yakomeretse kubera ko MAA23 itangaje ibintu bisobanura ko noneho MAA23 ishobora kuba igiye nayo kugaba ibitero karundura kuri FARDC ndetse n'abarundi muri rusange na za wazalendo. Ariko nanone bikaduha ishusho imwe gusa, MAA23 irajya Uvira gufata umujyi wa Uvira urimo urugomo rutari rukeya, cyangwa se MAA23 irakomeza muri Kisangani ibe yakigarura Kisangani yose ndetse n'ikibuga cy'indege cya Banguka. Ni ibintu byose abantu batangiye gutekereza, ariko nanone ukurikije ijambo rya MAA23 ivuze turi buze kuba tukugezeho 5 kuri 5, ni ibyo ngibyo bishobora kuba byoroshye kuba MAA23 yakoze, keretse kongera imbaraga cyangwa se gukora ibindi bidasanzwe ikagaba ibitero mu bindi bice. Ariko ijyane nuko umujyi wa Uvira ushobora kuba ugiye kujya mu marembera, MAA23 ikawigarurira ku buryo bukomeye cyane. Ni ibitero n'ubundi nkuko twabibabwiye byabaye inzimbora y'ibi byose, byatumye byose biba, byatumye MAA23 ihaguruka ikavugira ijambo. Ariko nanone mbere yuko tubikugezaho 5 kuri 5, niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, kanda kuri subscribe, ukande kuri like n'igitekerezo cyawe ukinyuze muri comment kugira ngo tuze kuba turi kumwe 5 kuri 5. N'ubundi ni ibitero twabwiye ejo ku munsi w'ejo mu masaha ya nimugoroba, aho FARDC yagabye ibitero karundura. Ni ibitero byabaye ibibi cyane, byabaye ibitero by'umwijima kubera ko ni ibitero byishe abantu benshi kurusha ibindi. Nyeka ko byari bimaze iminsi biba nyuma y'isinywa ry'agahenge ryahereye mu Busuwisi. Ariko nanone FARDC ikaba yararyirengagije ikagaba ibitero nkana ikoresheje drone za CH4 za combat drone cyangwa se drone z'intambara ziteye ubwoba cyane, aho uzishe abantu bagera kuri 20. Ayo ngiyo akaba ari imibare rero ejo yari imaze kubarurwa. Ariko nanone abarenga 60 bakaza kuba bakomereka ku buryo bukomeye cyane. Mwakomeje kugenda mubona amashusho, abenshi bari kujya mu bitaro mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane muri kano gace ka Mushaki, mu gace ka Masisi n'ubundi bakomeje kugenda bajya mu bitaro ku buryo bukomeye cyane. N'ubundi nyuma y'igitero cya drone n'ubundi yagabye mu gace karimo abaturage cyane, kubera ko yakagabye ahantu hari isoko rusange ry'abaturage, maze benshi baza kuba bakomereka ku buryo bukomeye cyane. Abandi benshi bahasiga ubuzima nk'uko twababwiye, imibare igera kuri 20. Ibi rero MAA23 nayo ikaba yagize ikibivugaho. MAA23 ikaba yavuze iki noneho nayo ishobora kubigiye gukora. Ariko nanone tutarajya ku byo MAA23 yatangaje, nakubwira yuko n'ubundi no muri Minembwe naho habaye ibitero karundura. FARDC ejo yarasiye impande zose. FARDC ejo yari yamavubi kubera ko yatakiye impande zose, iza kuba igaba n'ibitero mu Minembwe, aho yahagabye ibitero nabyo akarundura biteye ubwoba cyane, byifasiye cyane cyane agace ka Gakenke kari mu mujyi wa Minembwe, aho benshi nabo bakomeretse. Ibikorwa remezo byinshi birangika ku buryo bukomeye cyane cyane, amazu y'abaturage ndetse n'ibindi bikorwa. Reka nkubwire ngo nta kindi twakora aka kanya uretse kubanza kugezaho icyitwa itangazo rya MAA23 ryuzuyemo umukaka n'ubugome n'umujinya udasanzwe muranduranzuzi. Nyuma yo gukora ibingibi ku butegetsi bwa Kinshasa, MAA23 nk'umuryango cyangwa se umutwe wavuze kurengera abaturage ugize icyo waba uvuga kuri ibingibi. Nabonye ari itangazo bavuze ko ari itangazo ngo ryemewe n'amategeko, ryasohotse ejo nimugoroba muri Gicurasi, birumvikana muri uku kwezi turimo. Itangazo ritangira rigira riti kuwa 5 tariki ya 8 Gicurasi 2026 hagati ya saa 9:45 na saa 10:25 z'umugoroba, ingabo za leta ya Kinshasa zagabye ibitero bya drone byahitanye abantu benshi ku isoko rusange rya Mushaki mu gace ka Masisi. Bakomeza bavuga yuko babonye raporo y'agateganyo yakozwe kuri ibi bitero bigaragaza ko nibura abasivile barenga 20 bapfuye, abandi 57, ariko 57 ni yari yakozwe ejo. Kugeza ubu ngubu abarenga 60 barakomeretse ku buryo ubutoroshye kandi bukomeye.
bavuga ko harimo abagore, abana ndetse n'abandi bafite intege nke. Rero akaba bavuga ko iki gitero cyari kigambiriye abasivile gifatwa nk'icyaha cy'intambara ndetse n'icyaha kibasiye inyoko umuntu. Kuva mu ntangiriro za Gicurasi 2026 ubutegetsi bwa Kinshasa bwakajije umurego ku bitero bidatoranya kandi bukomeza kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano bwibasira ahantu hatuwe cyane. Ubwo ndacyari n'ubundi muri itangazo rya MAA23 AFC. Kuri uyu wa gatanu tariki ya 8 Gicurasi 2026 Gakenke mujyi wa Minembwe yagabweho ibitero byisubiramo bikorwa na drone z'ingabo z'iki ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubwo bavuga ingabo z'iki ubutegetsi bwa Kinshasa ubwo uva FDNB Wazalendo ndetse n'abacancuro na FDLR. Kuri uyu wa kane nanone tariki ya 7 Gicurasi 2026 mu Mikenke mu mujyi wa Minembwe naho hagabwe ibitero byisubirwamo bikorwa n'izo drone. Abagaruka inyuma mu minsi yashize nabwo tariki ya 7 Gicurasi 2026 saa 7:20 ingabo z'iki ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero ikarenga muri teritwari ya Masisi bitera impfu ndetse no kwimingo kw'abaturage benshi. Ibingibi mwakomeje kugenda mibona ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu yandi makuru twagendaga tubagezaho. Kuwa mbere nanone bagarutse inyuma twabagejeho amakuru y'uko FARDC ndetse n'abafatanyije bagabye ibitero cyane irumbishi bazengurutse muri teritwari ya Karehe. Bagaruka ku cyumweru nyamuneka nimuze guhita mugenda cyangwa se mugarukira ngaho mutarumva neza ibyo MAA23 yaje gutangaza nyuma. Reka dukomeze. Mu cyumweru cya tariki ya 3 Gicurasi 2023 rumbishi Rutare ndetse n'ahandi hazengurukije Karehe hagabweho ibitero byahitanye benshi. Bagaruka bavuga ko tariki ya 2 Gicurasi 2026 muri Rugezi mu karere ka Minembwe drone z'intambara za Kinshasa zateye impfu nyinshi no gusenyuka kw'inzu z'abaturage ndetse n'ibihombo bikomeye cyane ku bikorwa by'abaturage bo muri ibi bice. Iyo MAA23 ikaba ubona ko hano yagarutse ibibutsa amatariki yose bagiye bakora ibikorwa bitemewe birenga ku gahenge ariko nanone bikica abasivile batari bake. Noneho hano tukaza ku mwanzuro wa MAA23 cyangwa se icyo itangaza muri rusange yamaze kutwapudetinga cyangwa se kutubwira no kutwibutsa aho hagiye hagabwa ibitero muri kiriya cyumweru. Ariko nanone izivuga ko imyitwarire ya Bwana Felix Tshisekedi imaze igihe kirekire igaragara yerekana neza ko nta rukundo afite igihugu cye n'abaturage bacyo. Bavuga ko hashingiye ku bimaze kuvugwa AFC MAA23 ivuga ko inzira y'amahoro idashobora kuba iy'uruhande rumwe gusa. Bavuga ko bisaba ko igirwamo n'abantu babiri bonyine cyangwa se bigasaba ko bose babyina tango. Bavuga ko badashobora kurebera gusa ibi bitero bikorwa ku duce tw'abasivile twafashwe cyangwa se ibirindiro bya MAA23. Bavuga ko kubera iryo hotera rikomeje AFC MAA23 ifite uburenganzira bwo kwirwana no gusubiza shizamanga hagamijwe kurinda abasivile mu duce igenzura no guhagarika ibitero bikorwa n'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubu bavugaga FARDC, FDLR, FDNB na Wazalendo n'abacancuro. Bakomeza nk'ibisanzwe n'undi bavuga ko bahamagarira imiryango mpuzamahanga cyangwa se n'abahuza avuga Katari, Afurika yunze ubumwe ndetse na Amerika, bakavuga inteko y'Uburayi cyangwa se Union Européenne, bakavuga CRGL, bakavuga SADC, bavuga CIA ndetse na UN kugira ngo bamagane ibikorwa by'ubunyamaswa bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Bakavuga rero basoza bavuga ko byakorewe Goma tariki ya 8 Gicurasi 2026 hakubwa Alliance Fleuve Congo AFC MAA23 Lorenz Kanyuka umukuru w'ishami ry'itumanaho muri AFC MAA23. Nyemerera abe nanganye soreze inkuru yanjye niba ari ubwa mbere n'undi bisanze kuri uyu mbere cyo mu Rwanda kandi kuri subscribe kandi collect n'igitekerezo cyawe ukinyuze muri comment nawe utaha.